danustandina navki yali nabvera Amerika u režima Irane gihishtiye konaseke hestiyar. Rejima Irane pishtrast kir ku peshniren Amerika'yı bivan hatiyedan u de pishter bersiva ve peshniyara Amerika'yı bidin. Rejima Irane lijer givasha herize deya şer an teslim bune deya. Amerika'yı bireya Stephen Witkoff nunere taybete Donald Trump li rojilata navinde peshniyaren Amerika bo danustandina be digel rejima Irane gihandine rejima Irane u ebas Irakçi vezire derve rejime vergirtina peshniyaren Amerika bo danustandina be pishtrast kiriye. Peka rapora New York Times'e hala yekem a peshniyaren Amerika'ye sekinandin ujinavçona tevav a bernamea mayandina uraniumeye ji aliye din ve jejima Irane li ragihandinin fermide idia kiriye ku biti awayek des ji meyandina uraniume bernade uve bi mafe swedizane. Hervisa berdevka koshka sipi Caroline Leavitt bi belav kirina dakhyaniyek tevi ishare kirin bi shandina peshniyaren Amerika bireya Stephen Witkoff ragihand ku Amerika'yı peshniyaren bi hurdekariyan u bi veç bo rejima Irane shandine u erekirina wan peshniyaran bi kazanca rejimeye. Hervisa Caroline Leavitt bi tekezi dubare kir ku rejima Irane ticari nikare çeka navki berhem bine. Donald Trump is the president of America who previously announced that in no way will they give the Iranian regime the opportunity to produce nuclear weapons, and that the Iranian regime should not accept the proposals of America. This will be the first person to attack the nuclear centers of the regime. Serkomare Amerika'yı Donald Trump peşterci ragihandibu ku biti awayek derfete bir rejima İran'e nadin ku bikare çeka navki berhem bine. U heki rejima İran'e peşniyaren Amerika'yı ere neke. Evde kesiye kem bo erişkirin, bo ser navendin navki yen rejime be.